Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman ya. Kembali lagi dengan saya Reza di channel Reza Pinjaki ya. Mantap. Pagi ini saya mau coba menjaga gabus lagi teman-teman. Spotnya ya. Sudah ada penampakannya ya. Mantap. Semoga kita ada sisanya apa ini ya. Gimana keseruannya? Langsung aja ikuti terus perjalanan saya pastinya. Semoga teman-teman terhibur. Ya kita uncal-uncal. Tim. Babon teman-teman. Babon teman-teman. Babon. Gila teman-teman. Babon teman-teman. Naik. Bismillahirrahmanirrahim. Babon teman-teman. Babon. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah teman-teman. Babon teman-teman. Aduh, lucu kali kena ya teman-teman. Tipis ya. Hampir aja lepas teman-teman. Gila kali samarannya teman-teman. Mantap jiwa. Mantap jiwa teman-teman. Sini babon. Aduh, mantap. Harusnya gemuk teman-teman ya. Oke. Kita ambil teman-teman ya. Strike teman-teman. Kocolan. Mantap teman-teman ya. Strike teman-teman. Kocolan. Mantap ya.
Nara lagi? Nah, baca kak. Dari mana pak? Dari Paya Puntut. Oh, Paya Leho. saya lu. Bubut ha. Warna tok yang tadi. Kenapa mau mau itu? Aku tinggal lagi. Ku bubut ni. Yang raya tabah tok nah tu. Banyak tadi. Oh, ya. Hancur jumpa nah. Mana nak je tegur mereka nah. Macam cara. Macam. Ngam pengeng-pengeng ke. Oh, strike teman-teman. Waduh, mantap. Kami simpan perakitan kita teman-teman ya. Umpan buatan sendiri teman-teman. Kocolan ya. Gokil. Ini umpannya teman-teman ya. Buatan sendiri teman-teman. Amis. Strike teman-teman. Strike ya. Kita pakai pensil teman-teman. Besar nih teman-teman. Mantap. Pakai pensil. Amis. Cuman nggak terekam pas sambaran ya. Mantap, gokil teman-teman. Mantap ya. Ganas. Nggak kena teman-teman.